Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman ke-27. Ada Mbak Rosita di Bandung yang sekarang ada di Saudi. Silahkan Mbak Ros. Di Jeddah ya? Iya. Iya, silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran hakiya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Boleh bagi dua ya di situ kalau nggak kuat. Coba ulang lagi. Dibagi dua gitu Pak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni. Kalau kalah sugronya dikeluarin. Walam yaj'alni. Walam yaj'alni jabbaran sakiyya. Syakiyya. Walam yaj'alni jabbaran syakiyya. Kemudian Lahum azabun syadid. bunyi ikhfa. Lahum adzabun syadid. Ikhfa. Lahum azabun syadid. Iya. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun dzuntiqam. Kemudian La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian Walau kunta fazzan ghalizal qalbi Qalidolnya jangan ditahan alif lam komariah. Oh ya. Jangan ditahan. Qalidol alif lam komariah itu idhar Ghalizal. komari. Iya, ghalizal. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kemudian Anta tadu kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat alal birri. Oh ya, nyamber itu ya. Wa ta'awanu 'alal Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebentar Pak, ada telepon Pak. Oke, diangkat dulu. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim ini. Kada ya. Kada.
kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim. Kemudian yang bawah inna Nazzalna dzikra wa nahnunya ketinggalan Mbak Ros. Astagfirullahaladzim. maaf Mikirin astagfirullah. kucing jadi lupa ini Mbak Ros nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Mbak Ros. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innallah. Wa inna. Aduh, enggak sampai mananya Pak ya? Sampai Bisa. kalau dihentikan zikro itu. Inna nahnu nazzalna dzikr. Bisa. Zikr Nanti ya. az-dzikra wa inna lahu lahafidz. Bisa sampai situ juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kata Bu Tika Inna fokus. Ya. nahnu ya. Terima kasih. Inna nahnu nazzalna zikr gitu. Zikr, iya. Wakaf isyarah dihentikan di situ. Zikr. Wah, atau sampai lahu juga mungkin bisa. Boleh. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah lebih enak. Iya, udah sampai situ. Lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa masuk. Nazzalna nyambung. Ya, Nyambung. bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah. Ya. Wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian wa mimman haulakum minal wa mimman haulakum minal. Jangan hau. Ini pentingnya belajar diktat A2 ya. Nanti kamu udah tamat ini bisa ke diktat A2 dulu biar Ya, mantap. Insya Allah, Pak. Itu karena itu banyak pelajaran yang didapat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. How, jangan how. How many? How. Ya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Kemudian wa min ahlil wa min wa min ahlil Madinah. Wa min ahlil astagfirullahaladzim. Wa min ahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil madinati maradu alan nifaq. Wa min ahlil madinati maradu alan nifaq. Kemudian La ta'lamuhum. Kemudian ini fi qulubihim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Enggak kuat, Pak. Marado. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Kemudian Walahum bukan walahum ada humnya. Ya. Walahum azabun alimum bima kanu yakjibun.
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kemudian Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bih. iya bagus. Illa kanu bihi yastahzi'un. Wama ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian La ikraha fid din. La ikraha fid din. Qad tabayyanar Qad tabayyanar. Ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Tenang. Qad tabayyanar rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kemudian Minal ghayy. ada bersisa ya, ada sisanya. Minal ghayy. Kemudian Qanitatin taibatin ain. Ain. Astagfirullahaladzim. Qanitatin taibatin abidat. iya. Abidatin saihatin sayyiba. Aduh. Sayyibati wa abkar. Sayyiba. Ya. Ya. Kalau nggak kuat sayyibat bisa di situ. Sayyibat segitu. Bisa. Sayyibat yuk. Boleh. Ya. Abidatin syaihatin Sayyiba, iya. Abidatin. Bismillahirrahmanirrahim. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Nanti dilatih kuat. Qanitatin taibatin abidat. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya, ini huruf-huruf yang ada di awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alif lam. A-nya jangan alif, A-nya pendek. Alif. Pendek alifnya. Alif lam. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim sod. Alif lam mim sod. Alif lam ro. Alif lam ra. Alif lam mim ro. Alif
lam mim ra. Kemudian kaf ha ya ain sod. kaf ha ya ain sad. Kemudian Toha. Toha. Kemudian Tosin mim. Kurang nyamber ya. Sin mim. Toshi Betul? toh ya. Sin, iya. Ya menjurus ke itu sagede Pak. Oh iya. Tosin. Iya, itu di handsetnya ada mic, mic-nya kamu pegang dengan gugur. Ayo udah. Yasin. Kemudian Sod. Sod. Hamim. Ha mim. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Kemudian Nun. nun. Bagus. Yuk, yang ini bismillahirrahmanirrahim. 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 Alif lam. Aja jangan ditahan. Alif. Jangan alif, alif. Ya. Alif lam mim. Alif, alif, lam, mim. Kemudian Zalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kemudian Walaqad ataina Luqmanal panjang, hikmati Luqma panjang. Oh ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmati Hiksnya anish. jangan hiks, hamas, hikmata, hamas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kemudian Wa may yashkur fa innama yaskuru linnafsih. wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih Wa man kafara. Ya, Pak-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kurang nyambar ya, Pak. Wa ma kafara fa innallaha
ghaniyun hamid. Boleh diulang lagi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Hanya kecil, hamid. Hamid. Ya, lagi. Ya. Lagi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun Ghaniyun hamid. ada tasdid. Ghaniyun. Ghaniyun ada tasdid. Wa man kafara fa innallaha Hanya gana ghaniyyun. fa innallaha ada fa innallaha. Astagfirullahaladzim. Nah, Faman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian Wa iz qala Luqmanul ibnihi. jangan nul. Oh, Wa nul. iz qala Luqmanu lib bukan nul. Lib. Oh iya. Ini lamnya nggak ada tasdid, nggak ada sukunnya. Oh iya iya. Luqmanu lib. Oh iya iya. Diwasol alifnya lib nih ibni. Lib, langsung lib gitu. Diwasol ya. Ya ya. Wa iz qala Luqmanu lib. Luqman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Wa iz qala Luqmanu lib. Lib. Ya Allah. Didengerin. Ya lib, Pak. Pak, ya sok. Wa il qala ilnya jangan mentok. Iz. Biasa aja jangan kebanyakan. Wa Ya. il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh itu ya. Lib. Oh, lib. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Ya bunayya, ya bukan ya bunay. Ya bunayya. Ya bunayya. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik. Lanya panjang. Ya bunayya la tusyrik billah sampai bawah. Iya Pak, billah. Ya. Ya. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian. Wa wasyainal jangan soalnya biasa aja. Nih gimana Pak? Lembut aja. Soynya biasa. Somai, soto. Eros jadi orang jangan somai. Wawasoy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kemudian. Hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Wa fisaluhu fi amaina Maini bukan amaina. Maini.
Allahu Akbar. wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidai. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidaik ilayyal masir. Ayo. Ilayyal masir. 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 Mulutnya jangan masir. Lembut diponyonginnya ya. Ilayyal masir. Ilayyal masir. Ya ilayyal masir. Udah pinter lah. Kalau jam segini mah enak ngajinya. Nggak kayak pagi. Pagi mah kayak orang yang stres. Kayak orang mabuk. Kayak orang bodoh lah, segala macam ada pokoknya di situ. Enggak bilang saya nggak bilang begitu. Kayak orang yang bangun tidur deh gitu. Dia gitu deh. Gitu deh ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bih. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bih. Ma laisa. Ma laisa laka bihi Ilmu. astagfirullah. Ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Fid dunya. Fid Ma'ruf. dunya ma'rufa. Ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian Wattabi' sabil. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ilai, jangan ilai. Watnya nyambar ya. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ayo lagi. Wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi' sabila man anaba ilai. Kemudian. Tsumma ilayya marji'ukum fa'unab. Ulang lagi. Summa ilayya. Summa ilayya marji'ukum. Pak, itu ada apa? Ya, fa'unab. Ya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian. Ya bunayya innaha in taku misqala habbah. Misqala habbatin. Misqala habbatin min khardalin fatakun fi sokroh sampai situ ya Pak ya. Fi sokroh boleh. Misqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhroh. Fi sokhratin.
fi sohrotin au fis samawati au fid Au fil ardi. Fis sama. Ya, au fis sama. au fis samawati au fil ardi ya'ti bihala Bihallah. bihala Bihala. astagfirullahaladzim. Nah, Dari mana itu au ya? fil ardi ya'ti bihallah. Coba. Ya. Au fil. Au fil Mm-mm. au fil ardi ya'ti bihallah. Ya bihallah. Innallaha. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Kemudian. Ya bunayya aqimis sholata Salat. wa Salat. Akimis salat. sholat Mm-mm. sholat sholata sholat Salata. ya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Ayo. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur Jangan bima'ruf mur biasa aja. wa Mur. Mm-mm. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Ya. Mur bil ma'rufi. Wa'mur Ya. estur Mur kebawa jangan air. jangan kain. Wa ya. Mur. Wa'mur bil wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya, baksh. Pecah ya, hamas. Bak. Aha. Ya. Terus Inna zalika min azmil umur. inna dzalika min azmil umur. Terus wala tusair. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya, wala tusair khaddaka linnas. Kemudian wala tamshi. Wala tamshi fil ardi marha. Ya. Terusin. Wala tamshi. Wala tamsi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi marha. Kemudian innallaha Innallaha la yuhibbu. yuhib. Mhm. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian. Waqsid fi masyyika maghdud. Wagdud. Bukan magdud. Wagdud. Astagfirullahaladzim. Wagdud. Waqsid fi masyyika waghdud min sautik. Jangan sao. Nah ini perlu nanti belajar Astagfirullahaladzim. kedua ya. Iya benar. Jangan sao. Awai. Wasir fi masyika waghdud min sautik. Sautik. Tinggal sedikit aja. Sautik. Sautik. Ya. Sautik. Diulang lagi, Pak. Boleh. Waqsid fi masyyika Waghdud. Waqsid fi masyyika waghdud min sautik. Kemudian inna ankaral aswati la sautul hamir. Astagfirullahaladzim. Itu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian. Amanar panjang. rasul. Amanar. Amanar
Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Wa rusulih. Ngapa? Kalau Wa rasulih. dibagi dua. Kullun amana billahi wa Pendek, Mbak. malaikatihi. Wa Iya. malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Boleh. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Wa mala bukan Wa wama, mala. itu lam Wa ada. mala Oh, astagfirullahaladzim. itu ada La haula tasdidnya wala ya. quwata. Malaikat Iya. jangan Iya. Aduh, grogi ampun masih ayat ini. tenang. Kullun Kullun amana billahi wa malaikatihi. Ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa rusulih. Wa rusulih. Iya, kemudian. La nufarriqu. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal musyir. Masir. La haula wala quwata. Masir, Pak, masir. Masir. Ayo ulang lagi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Wa qalu sami'na wa ata'na Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian la yukallifu. La yukallifullahu nafsan la yukallifun La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Astagfirullahaladzim. Wus'aha. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa wus'aha. Tenang. Iya, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Was melulu. Ingat kaucing malah. Wus atau sok. Aduh Gusti nu agung. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa Iya, illa wus'aha. Enggak apa-apa.
La Nggak dijawai. Allahu yukallifullahu Akbar. nafsan illa us'aha. Terus laha ma kasabat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian. Rabbana la Tu'a, oh, bukan tua. tu'a. Hamzah, Oh, wawunya nggak dianggap. ya. Tu'a. Ya. Ya, Rabbana la tu'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina au Ah, khizna au au akhtana. Au akhtana. au akhtana au akh au akhtana. Kemudian Rabbana. Nih, Rabbana wala tuhammil alaina isran kama Rabbana wala tahmil alaina isran isran kama isran kama hamalat hamal hamal tahu lamnya ya mati. ya Ini ya kalau udah hamal di cut A2 nanti lebih ngacir jalannya ya pinter. Pak. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isran kama hamal tahu. Isran kama hamal tahu alal lazina min qablina. Iya, Rabbana Rabbana astagfirullahaladzim. wala tuhammilna. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Wa'fu Wa'fu wa anna, wa wa'fu anna, wa wa'fu anna wa'fu anna, waghfir lana enggak ada pasti waghfir lana, waghfir lana waghfir lana, warhamna warhamna, anta maulana fangsur, wansur ya anta maulana, fangsurna, ya anta maulana fansurna alal qaumul kafirin. oh nih, Astagfirullahaladzim, buru-buru ya. kau melulu ya. Nanti belajar dekat A2 nih. Nah, insya Allah Pak beres. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ayo, anta maulana. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Penting bila sadaqallah. telah benar semua syukur lancar lulus. Tapi tugasmu sebelum ke surah-surah pendek harus belajar diktat A2 sama AIUBA ya. AIUBA udah belajar belum? Udah belum AIUBA? Belum di Pak, di belum. belum. Belum ya. Kalau belajar bersama mah ya. Nah Bapak coba kita buktikan nanti biar mantap lagi ya. Ya. Terima kasih Bu Tika, Bu Ros sudah belajar ya. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih juga Pak. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.